Dragi gledalci, danas govorimo o bolu u telu i kako ga sprečiti. Naravno, govorit ćemo i o novom proizvodu na tržištu. To je suplement Kurkumaktiv, proizvođača Natura Therapy. Zbog toga je i naš gost danas u emisiji Posle ručka, dr. Predrag Nenadić, nutricionista. Najčešće zdravstvene tegobe koje muče savremenog čoveka su svakako bolovi i to u raznim oblicima. Veoma često čovek nema rešenje, a ni medicina, pa je najčešće primoran da trpi bol. Međutim, živeti sa bolom nije prijatno, ali nije ni zdravo, pa je stoga neophodno da nađemo načina da ga rešimo. Zato pitam naravno vas, doktore, da li je možda spas u prirodnoj medicini i da li je jedan od rešenja baš Kurkumaktiv suplement, dodatak ishrani koji upravo stoji ispred nas? Doktore, da li je Kurkumaktiv novost na našem tržištu i da li je Kurkumaktiv može u potpunosti da oslobodi bola? Pa vidite, Kurkumaktiv je novost na našem tržištu. Ovo je praktično njegova promocija u Srbiji. Međutim, on nije nikako nov na svetskom tržištu. U mnogim zemljama sveta, ali i u zemljama u našem okruženju, on je jako poznat i milioni ljudi se njime koriste da bi se zaštitili od bola i da bi lečili svoje zdravstvene probleme. Vi pitate da li je on rešenje? Jeste rešenje, jer to je prirodno rešenje sa kvalitetom koji je do sada iznad proseka koji smo mi imali kod nas na tržištu. Vidite, moram da kažem, već posle 25. 40. godine ne postoji čovek koji ne trpi neku vrstu bola. Čak i kod mladih, posebno sportisti, se susreću svakodnevno sa bolom. Vidite, bol, da li je to uzrok neka povreda, da li je oštećenje mekih ili koštanih tkiva, da li je on degenerativna promena zbog starosti ili zbog bolesti, on vrlo brzo, ukoliko nema terapije adekvatne iz akutnog, prelazi u hronično stanje i postaje prava mora za čoveka. Da se to ne bi desilo, da ne bi došli u situaciju da zbog neodgovornosti i zbog trpljenja bola dođemo do totalnog invaliditeta ili nepokretnosti, mi moramo da koristimo Kurkumaktiv. Jer Kurkumaktiv upravo sprečava to. On je izuzetno snažan antiinflamator, znači oslobađa nas upalnih stanja, a na samim tim i bola i ono što je isto tako jako bitno, on sanira otoke. Tako da Kurkumaktiv jeste rešenje i ja se nadam da ćemo mi naše gledalce obavestiti i ubediti do te mere da počnu da ga koriste što pre. Doktore Nenadiću, dok sam se spremala za ovu emisiju, za ovo gostovanje, pročitala sam da je Kurkumaktiv pravo rešenje za skoro sve vrste bolova. Po čemu je Kurkumaktiv poseban i šta čini da je Kurkumaktiv toliko efikasan u sprečavanju bola? Pa ima mnogo toga, znate. Prva stvar moram da kažem, Kurkumaktiv je prirodni proizvod. I on nema nikakvih kontraindikacija. Može se koristiti u dužem vremenskom periodu, ne ostavlja nikakva oštećenja na bilo kojim našim unutrašnjim organima, za razliku od drugih lekova koje pijete protiv bolova, koji su kratkoročni i ukoliko ih pijete u dužem vremenu i ukoliko ih pijete u većoj količini, dolazi do oštećenja jetre, dolazi do oštećenja želuca, pa čak i bubrega. To kod Kurkumaktiva se ne dešava. Drugo, Kurkumaktiv je u tečnom stanju, on je sirup, a što znači da se on jako dobro resorbuje, da se vrlo brzo prelazi u krv i deluje, znači počinje da deluje, aktivno deluje. Ono što važno moram da napomenem, za razliku od mnogih suplemenata, znači od suplemenata koji se nalaze na tržištu, pa čak i od pojedinih lekova, Kurkumaktiv je klinički dokazan. Znači, klinički je dokazano i potvrđena njegova delotvornost u odnosu na nestajanje bola, na otoke, na upale. Znači, u stvari tačno 45 naučnih studija dokazuje da je Kurkumaktiv aktivno pomaže pri nestajanju bola. Nisam samo još završio. Izvinite. Znači, u Kurkumaktivu se nalazi kurkumin, znači to C3 kompleks
koji direktno utiče, ulazi u srce bola, u centar bola i nestaje. A ono što je strašno važno, a nema ga ni u jednom drugom suplementu, to je da se u kurkum aktivu nalazi i biopirin. To je jedna supstanca koja je izolovana kao ekstrat crnog bibera, koja drastično povećava apsorpciju kurkumina. Znači 20 puta, što znači da ona čini taj kurkumin apsolutno iskoristivim. I zbog toga je kurkum aktiv poseban i zbog toga je njegova vrednost u odnosu na ostale daleko veća. Doktore, ne mali broj ljudi se žali na artritris, reumatizam, išijas, spondilozu, herniju diskova, kičmenog stuba, zakrivljene kičme, razna upalna stanja. Na primjer, moja tetka se žali na bolove u leđima, kuku, nogama i zglobovima. Može li njoj, ali i svima njima, da pomogne Kurkum Aktiv? Pa vidite, Kurkum Aktiv je upravo projektom za takve bolesti. Sve te bolesti što ste vi nabrali. To su u stvari te bolesti prate bolovi, otežano kretanje, praktično disfunkcija određenih organa i tako dalje. Znači, Kurkum Aktiv, za razliku od poznatih lekova koje pijemo radi bolova, ima dugoročno dejstvo. On je praktično projektovan za takve bolesti gde vi ne možete sa jednom tabletom da rešite problem. Popijem jedan lek, jednu tabletu za bolove i sad je sve gotovo. Nije. To traje. Jer tu su komplikovanije, tu su upale, tu su krštenja mišića, nerava i tako dalje. Znači, Kurkum Aktiv rešava problem upravo kod tih bolesti koje ste napomenuli. Što se tiče vaše tetke i svih ostalih tetaka, ujana, strini, babe, dede, stričeva, ujaka, teča, svi oni, pa i oni koji imaju bolove u vratu, u ramenu, u zglobovima, oni koji imaju problem u kuku ili svi ostali problemi vezani za ove vrste bolesti, za njih je pravo rešenje Kurkum Aktiv. Jer sa Kurkum Aktivom oni mogu da vode normalan život. To nije trajno izlečenje, pa da kažemo mi ćemo sada budemo zdravi, jer te bolesti traju. Neko živi celog života s njima. Ali ako koristi Kurkum Aktiv, on će da živi komforno, humano i moći će da funkcioniše sasvim normalno. Hvala vam, doktore. Znači, meni je samo ostalo da obavestim sve naše gledaoce koji imaju problema sa bolovima i koji trpe bolove i potencijalne kupce, da izvanredni suplement Kurkum Aktiv mogu poručiti i kupiti pozivom na broj 011 610 0300, call centar Alo 24 ili preko sajta naturaterapii.rs.